Perlok bangun ban nyai daga kecadam perlok. Tambah layak ni perlok Pak Marjan Mensua. Mut ban shoot video mah ban yo pen IEP ya ki area jongi mah. Ndai layak kali no teh. Ba dei perlok ba jonga mah. Nah ta dau ilik bu ya nga saying ru. Mah. Kwa ban pe ne ba jonga perlok jonga. Te pe ba pra janjing mensua ba ye ba songlang saklang tiaklang mah. Pen mentapat ila he ila san ila rang pa ila nyak kaliru mo pen mah perlang pen itu bait jonga perlong em perlong itu ngia kecil deh ngia kecil ro kata ngia ro kata Ni kelihan video perlok. Teman-teman. Second pada video mah perlok bye bye. Nantang lapor. Pahai anjing jok ni. Dah sa kersan mah perlok ya kan long video jonga. Mah ana bakal balik jonga kau pan long video dah. Mah sa kersan lem. Tăng công tác anh cần buôn con tin rồi nên sông làm sông nàng mà đó dum sana minta perlu dum slap bah kon mana ya fabori katar bisi này là thạnh nào là thạnh anh thạnh bà tolong nga rangwan na in yap brio ba day ba yap I parlok jom nama ba prasnong ko kata jadi parlok ko kata dan ang sudah dirapkan itu mo mentang ngulik hai nó sih ini tim yuk kali ini akan cekai ini kemudian ngalam kuai sekendupat video mah perlu bye bye.